Od sidra, koji je naravno u linijama, ja ću uz pomoć flomastera pokušati da nacrtam, pa recimo, mornara. A šta je to sidro? Za one koji ne znaju, sidro služi da se brod, eventualno parobrod, odnosno ogroman tanker, ukotvi negde. Da kad dođu veliki talasi, da brod ne ode i otplovi svojim putem. Nego da ne dužim, papir, olovka, gumica i zarezač u ruke, pripremite ručice i crtajte sa mnom. Ovdje ću recimo da nacrtam oči. Idu male zenice. Zatim nos. Zatim bih mogao da dodam uši ovdje. Zatim drugo uvo. I naravno fali nam lice. Evo ga. Evo, i imamo donju usnu. Mornar, ovo bi trebalo da bude mornar. Mornar ima kapicu. Kapica. I fali mu kosa. To je to. Dodamo mu vrat i maramu. I to je to. Moj mornar je gotov. Od sidra mornar. A kako je ispao tvoj mornar ili možda kapetan? Kladim se da je ispao bolji od mog.